di mora ići nakon... Barbara je rekla da oni sad završavaju valjda te neke strategije. Evo, ja sam Martina. U IMC-u sam od početka, od 2002. godine kad je agencija osnovana. Zašto i kako sam odabrala IMC, kako je IMC odabrao mene? Eto, ja sam završila fakultet političkih znanosti, smjer novinarstvo. Nakon studija imala sam u biti nekakva dva smjera kojim sam planirala i razmišljala u stvari kako ću krenuti, da li ću ostati u novinarstvu ili ću otići u svijet tada dominantnog marketinga koji me prilično privlačio. U tom trenutku prevladalo je ovo drugo. Bog. Jesam, tu sam. A je, gužva, uobičajeno. A to što država ide pravu, nije ništa. Dakle, pa može se sprovesti, uopće nije problem. Da li imate problem? Vrlo često nas ljudi pitaju, odnosno misle i kažu, vaš posao je lak, vi čitate novine, nešto tamo piskarate, vrlo često se to čini jako jednostavno. Čitanje novina na početku dana je jako važno u našem poslu, znači mi moramo imati tu nekakvu sliku o tome što se događa, bilo u gospodarstvu, bilo u politici, bilo u zakonodavstvu, bilo vezano uz trendove u različitim industrijama, zato što radimo s klijentima iz različitih industrija. Posao PR-ovca je zapravo kombinacija posla u uredu i kombinacija posla na terenu. Znači, otprilike to je, ajmo tako reći, pola-pola. Sa svim klijentima, znači s kojima surađujemo, za koje sam ja operativno zadužena, imamo nekakvu dinamiku redovnih sastanaka na kojima, znači, prođemo nekakve planove za sljedećih, ajmo reći, tjedan, mjesec ili period za koji se dogovorimo. Zajedno posložimo prioritete, što je u onom komunikacijskom dijelu najvažnije i u kojem dijelu od nas kao agencije trebaju podršku. Pa ja nisam nikao kontakt našem međubadima, piše mailovi, ali to mi nije ništa. Nataša, ti ćeš pretpostavljam ovaj jabučni, da nećeš ovaj. Držimo do toga da barem ručamo svi skupa zajedno. Taj ručak vrlo često koristimo i za nekakve neformalne teme koje nemaju veze s poslom, ali isto tako i za ono što je vezano uz naš posao, da kratko prođemo tko što radi, kome je gdje u kojem dijelu potrebno uskočiti, možda pomoći, tko ima veću gužvu, tko ima manju gužvu. Znači, ovaj posao u agenciji ne može se raditi bez čvrste suradnje i razumijevanja u timu. And it turned to R&D, saying, okay, can we have a solution to this, and they started to work on the technology to develop this, but it turned out to be quite. Evo, sada smo na stručnoj konferenciji u organizaciji našeg klijenta. Glavna tema konferencije su inovacije, odnosno njihova važnost i uloga u povećanju konkurentnosti kompanije i stvaranju dodatne vrijednosti za krajnje korisnike, kupce ili klijente. Naša uloga kao agencije, osim pružanja podrške organizaciji same konferencije, je i organizacija briefinga za medije u sklopu same konferencije, priprema svih potrebnih materijala za novinare, koordinacija njihovih upita, eventualno dogovorenih intervjua, a po završetku slijedi povratak u ured. Kada dođem u ured, onda slijedi slanje priopćenja za medije i fotografija sa održane konferencije svim onim medijima koji danas nisu mogli prisustvovati konferenciji. Martina navali. Sad gotovo to snimanje, da možemo razgovarati o tome šta je bilo sve. Hvala. Natašin dan mi se čini za sad puno zanimljiviji od tvojeg.
Stres je nešto što je uobičajeno, jako puno ima nekakvih nepredvidljivih situacija u našem poslu, vrlo često isplaniramo nešto u danu što ćemo raditi, na kraju taj dan na kraju izgleda potpuno drugačije, tu su i nekakve možda krizne situacije koje su, znači krizne situacije klijenata na koje moramo brzo reagirati, tu su vrlo često upiti medija na koje moramo promptno odgovoriti, tu su novinarski rokovi koje moramo poštovati ako se radi o intervjuima, isto tako tim odgovaranju na njihove upite. Znači posao PR-ovca je stresan, ali je to nešto što je nama prihvatljivo, meni isto tako. A da se mogu vratiti natrag, kao što sam rekla, ja sam, znači kad sam završila faks, mogla birati da ostanem raditi u novinarstvu i da budem novinar. Sada kada s ovim velikim vremenskim odmakom gledam, jer to je bilo prilično davno, da li bih sada učinila isto, da li bi odabrala novinarstvo ili marketing i kasnije odnose s javnošću, mislim da bi opet odabrala ovo.